Hurmatly bizdin kanalın görärmandary, sizler menen biz sabaklarybızdy ulaybyz. Sizler menen ötkenki 18-nji sabakda Maza fi soffi degen temanın sözdüklerini ötkenbiz. Bugün bolsa oşonun dialogunu ötöbüz. Al-hivar dialog. Maza fi soffi degen tema klasta emne var degen. Emi okup çygabız. El-muallim, mugallim aytyp atat. Sabahun li hayr ya tullab. Studentler kutman taң. At-tullab sabahun nur ya ustaz. Studentler aytyp atat. Kutman taң sizge de ustaz dep atat. El-muallim, mugallim aytyp atat. Men gaibul yawma. Bugün kim jok? Studentler aytyp atat. At-tullab la ahada ya ustaz. El-jamiu hadirun. Bar ustaz. La ahada ya ustaz degeni bul ne? Hiç kim jok emes. El-jamiu hadir, bari katışıp jatat degen manda aytyp jatat. El-muallim jakşı. İftahul kitab. Kitabыңарды açıkla. As-safhatul khamisa 5-nji betde açıkla dep mugallim buyurup jatat. Iqra unwan ad-ders ya Khalid. Mugallim aytyp jatat. O Khalid sabaktın temasın oku deyt. Khalid aytat. Ad-dersu thalith 3-nji sabak. Maza fi soffi. Klasta emne var? El-muallim men yujibu an hada sual. Bu soruğa kim cevap beret? Kim cevap beret bu soruğa? Ana ya ustaz dep Talha aytdı. Men cevap berem ustaz. İrfa yadaka awwalan ya Talha. Talha birinci kolundu kötör. Birinci kolundu kötör. Talha. Tafaddal an. Hazır emimle aytır dep muallim aytdı. Talha fi saffi sabburatun. Talha aytdı atat. Klasta doska var. Ve şaşatu art projektör var. Ve mektep jana parta var. El muallim ahsante ya Talha. Talha azamatsın. Ve maza aydan ya Usama. Dağım ne var Usama? Usama aytdı atat. Ve hasub kompüter var. Ve aklam kalemler var. Ve defatir defterler var. Ve sallat muhmelat musur çelegi var. Muallim ya Hamza. O Hamza. Hal fi saffi mukayyif. Klasta konditsioner var mı? Dep so'rab atat. Hamza aytyp atat. La, laysa fi saffi mukayyif. Jok. Klasta konditsioner jok. Yasir aytat. Masmu zalika bil arabiyya ya ustaz. Bir nerseni görsetip durup Yasir so'rab atat. Ustaz, munun Arapça atı qanday dep so'radi. Mugallim aytdı. Zalika qamus. Al sözdük. Qamus degeni sözdük. Ayna sallatul muhmelat ya İsa. Mugallim aytып atat. İsa musur çelek qayda? Taştandı çelek qayda? Dese İsa cevap berip atat. Sallatul muhmelat khalfal bab. Musur çelek eşiktin artında. Ve aynel mimha. Mugallim so'rab atat. Öçürgüç qayda? Öçürgüç qayda? İsa aytып atat. El mimhatu öçürgüç bi janibis sabura. Doskanın canında. O ustaz. El muallim aytat. Min fadlika kichbeylike. Hatil qalama ya Said. Said qalemdi alıp kel. Said aytat. Ayna huwa ya ustaz? Al. Qayda o ustaz? Mugallim aytat. Tetik jakta. Fawqal maktab partanın üstünde. Said tafaddal. Alınız o ustaz. El muallim limen hadal kitab. Bu kitap kimdiki dep muallim so'radi. Hadal kitabu li Yasir ya ustaz. Bu kitap Yasir'diki ustaz. El muallim aytat. Akmilid derse ya Khalid. Khalid sabak to'liqda o'qu. Khalid aytat. Yujad fi saffi kitabun ve qalam ve defter. Klasta kitap, qalem, jana defter bar dep şuntip dialog bütdü. Hurmatly bizdin görärmandar. Hem bul jerde oşol könügülөр gelip dur, oşol könügülörдү çok işteyli.
Bul jerde biz bayqay turgan nerseler var. Uşulardı bayqap koyulu. Qarasanız maktabun anan al maktabu. Maktabun degen bul tanwin kirgen söz. Bul Arap dilinde belgisiz söz bolup eseptelinет. Al degen article kirgenden keyin al söz belgilүү bolup kalat. Al kirgenden keyin tanwin kirbeyt. Jon gana ne hareketler, damma fatha kesralar giret. Ошондой эмнеке курсиюн деп бул белгисиз. Ал эми ал курси дегенде бул белгилүү болуп туруп ал менен танвин кирбей калып атат. Ошону не байкашыбыз керек. Эми мынакей бул жерде деле устазун деген сөзгө танвин кирип атат. Анткени бул жерде белгисиз сөз болгондуктан я устаз деген я деген биздин чакырык сөзүбүз киргенден кийин устазды биз максат кылып айтып аткандан кийин бул белгилүү болуп калат да, бул жерден не болуп калат? Танвин түшүп калат да, жон гана дамма болуп калат. Мына ошондой. Бул жерде деле астында Халидун деген сөздө танвин кирет. Ал эми я Халиду деп не болуп калып атат? Танвин түшүп калып атат. Анткени я менен биздин айтып аткан максат кылып жаткан адамыбыз белгилүү болуп калып атат. Ошондой эле араб тилинде кээ бир аттарга танвин кирет, адамдын аталыштарына. Кээ бирлерге кирбейт. Ал кандай сөздөргө? Женский род формасында келген эркек кишилердин аттарына танвин кирбейт. Жөн гана не алар дамма фатха кесра, дамма фатха менен гана не аракет алат. Мына ушундай тема келиптир. Мынакей дагы бир байкай турган биздин нерсебиз. Бул хада менен залика. Бул ишарат белгиси, хада деген ишарат сөзү. Биз бир нерсеге бул, тетигил деп ишарат кылабыз. Араб тилинде ушул сөздөр колдонулат. Хада, залика деген, хадихи тилка. Хада бул дегени, бирок бул мужской род. Мужской род. Анан бул жакынга колдонулат. Жакындагы ишарат кылууга колдонулат хада. Хада камусун. Бул эмне? Сөздүк. Залика хасубун. Залика бул мужской род. Тетиги дегени. Мындай айтканда алыска колдонулат. Мужской род бирок. Залика хасубун. Тетиги компьютер деп. Эми ушунун женский роду бар. Хаданын женский роду хазихи болот. Бул дегени бул деле жакынга колдонот. Хадихи сабура. Бул доска. Ал эми тилка мидфаатун. Тилка бул алыска колдонулат. Тетиги. Женский род бул. Анан тилка мидфаатун ал обогреватель деп не кылып атат. Тетиги жылыткыч деп айтып жатат. Мына ушундай. Ушундай көнүгүүлөр келиптир. Калган көнүгүүлөрдү деле өзүңүздөр бир карап чыксаңыздар болот. Ол көнүгүүдө өзүңүз иштешиңиз керек. Азыркы жогорку нол өтүлгөн темаларга жараша акыркы аракеттерин коесуздар. Ол теманы түшүндүргөнгө жараша оны не кыласыздар? Акыркы аракеттерин коесуздар. Буларды байкап чыгабыз. Булар байкай турган тема экен мынакей. Ла ахада дегени бул эч ким дегени. Эч ким. Ал жами деген бар. Мен гайып десе, ла ахада гайып. Эч ким жок эмес деп түшүнтүп айтышат экен. Эми булар сөзмө сөз которгондо. Ла ахада гайып деген бары бар деген эле маани болуп калат. Ман хадир ким бар? Ал жами хадир бары бар. Бары катышып атат деген мынакей. Мынакей. Бул жерде ла ахада гайып дегенде эч ким жок деген маани чыкты. Ол жерде эч ким жок. Ла ахада хадир эч ким жок эмес дегени ол ла ахада гайып эч ким жок эмес. Ла ахада хадир эч ким жок дегени. Ла ахада фиссоф класста эч ким жок дегени. Ла ахада мавжуд эч ким жок дегени. Бул мавжуд деген бар дегени ошону не кылып атат? Ла ахад деп таңып атат. Мына ушундай. Ла ахада хуна десек, бул жерде эч ким жок дегени. Ла ахада наджихун эч ким ийгиликке жетпеди. Ла ахада расибун эч ким не ийгиликсиздикке жетпеди дегени. Ал жами деген бүт бары дегени. Ал жами гайып десе бары жок дегени.
El cami hadir bari var degeni. El cami fi saf bari klasta. El cami mevcut bari var. El cami huna bari bul jerde. El cami nacih bari iyilikке jetdi. El cami ras bardyk iyiliksizlikке jetdi degen mani bolup kalat. Liman hadal kitap. Bu konuda bayqo eken, bayqaybız. Liman hadal kitap. Bu kimdiki dep Arapça kantip aytabız? Kimdiki, meniki dep aytуу. Aga biz ошол li деген таандык кылуучу тамганы колдонобуз. Бул li деген сөз ошо таандык кылууга иштетилет. Liman hadal kitap. Бул китеп kimdiki деген маани чыгып атат. Hadal kitap. Biz şuntik жооп беребиz. Бул китеп li Yasir, Yasir'diki. Hadal kitap li lil ustaz. Bul ustazdaki. Hadal kitap li, bul meniki. Hadal kitap laka. Bul kitap seniki. Hadal kitap laki. Bul kitap seniki женский род. Hadal kitap lahu. Bul kitap anıkı мужской род. Hadal kitap laha. Bul kitap anıkı женский род. Mına uşunday könügüller bar eken. Allah'ın sizlerin iliminizlerge berekesin bersin. Keyinki saatlarda görüşkünge çeyin sağ salamatda kalınızlar.